Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kata sambutan Robi. Hey, welcome back to my channel. Robi Gensus dari Kabupaten Padang Pariaman, Lubuan Luang Kampung Durian. Apa sabui? Mau kasih. Kali ini kita ada di level 9. Sangat luar biasa ya pada malam hari ini. Tunggu dulu. Lama Robi kau nak nampak di YouTube. Awak sibuk. Sibuk mengah. Apa namanya ke membeli popok. Membeli popok. Lah sama lu dah di Tahir. Yo. Makan mie ayam Aldi Taher. Mama, apa sebut? Terima kasih. Guri-guri nyoy ko Pariaman. Pariaman. Ya. Ya. Alhamdulillah sebut yuda. Dalam mona sebut. Ini Kemah awak aja sama melang. Hah? Kemah aja sama melang. cari popok bayi. Jadi Oke, kita mencari-cari Sarawak lah. Sarawak. Nak kini ko lah download lihat baca rawak ke beli sawah di manca ko. Tadi pergi ke Tanah Abang. Tanah Abang tutui, metro tutui, Blok M tutui solar di manca sawah anca Mencari Sarawak sana. Oh, berencana cari sawah lepi-lepi lah untuk santai pulang kampung. Nah, Rancak tu di level 9. Oh, level naik di mana sampai itu? Kalau dah ada di Tanah Abang di Siko, di Pik. Jalan apa tuh? Di Pik Penggilingan. Jalan Penggilingan. Jalan Raya. Iya, Pasar Rakyat, Jalan Raya. Nah, apa sini nah? Lah, kau tengok. Lari. Banyak oi. Dibuang. Oi. Selamat datang di level 9 tentunya. Celana yang sangat luar biasa, premium ya. Ya, premium celana, quality. Kelasnya udah bagus. Boleh kita cross check ya? Ya. Nah, Cek coba. cross check Level 9 lo balik. Deh, lain mau murah sih kau. Murah lah. Deh. Wih, gagah mah. Jahit ini ngeri lo ah. Iya lah, original. Baras siang pengku ah. Mantap kau. Jadi lah ke Tanah Abang tadi. Alah, batu tuik solah Itu kemari lah. langsung awak kamari lai. Jadi kalau permintaan balusin-lusin tetap bisa dilayani Siko. Oh, minimal 3 lusin langsung antan. Bisa entar. Bisa antan kau mawa. Betul dah. Jago dah tabe. Ya boleh tabek. Pilih je lah. Oh, jaket dia dah kau. Jaket ada. Awak kan untuk pakai manggung yang mancak kau. Untuk MC gitu. Kalau Robi putih itu warna agak tarang-tarang. Gak tarang. Ya. Wah, mirip cuma mak mama. Lahir sekumbang. Iya. Besok awak ke acara aku di gedung sekolah. Ada 100 kumbang pesil. Tanggal mana tu? Tanggal besok sampai sekolah. Mancak pakai kau kira. Tanya aku udah tu. Jadi Tu udah nampunya. Dah. Main dah. Awak apa lanjut dah. Ya. Jadi batu tuik kadai kau solah Ya. Oh, ikut lagi buka si kau. Oh, lo tak agak lampu mah. Nyancak. Tadi wak kata apa? Kau dah nampunya kau. Ya. Kampung di mana kampung? Kamu Solo. Oh, Solo. Maninggahan. Ya. Eki Polan. Polandia. Mama Eki Polan. Awak bisu akan tampil dah. Jadi awak ni celik-celik barang gitu kan. Awak bisu main di sekolah. Jadi awak mencari baju Tanah Abang tadi tutui dah. Baju. Ya. Sarawak. Jojo jaket lah biar gak modis lah sete aman anca. Kakak Bal di Tahir si Kolo belanjo Oh, siko tampe kalau ke syuting itu hari. Bopa. Ondeh mandeh. Pensil ada street apa enggak street? Awak suka setrik dah. Oh, langsung dilayani oleh ownernya langsung. Nomor barang. Dari Solo Peninggahan. Nomor bara pakai Iko, awak you lagak gadang senek maiko je lah tangga. Ayo, 32 dah. Dah, tu lah 3-3 tu. 3 empek dah. Ayo. Le gagah lo Lah tangga-tangga Sarawak Robi. Ya. Jadi kamasnya Medang. Oh, YouTube mah YouTube ndak ada baplak-blok Lah lamun dak karimbo. Ba kira-kira Tibo di rimbo mami jalang. Lah lamun dak basuo. Kama depan mulipas lamu hilang. Cari popok. Lah samu jual di Tahir. Oh gagal sawah aku dah. Oh wah. Woi, ali tay kok di balik lah bari itu. Ya. Tunggu lo jen celia lo awak ganti sawah. Keteng ke merah setia. Sensor. Ndak wae tu dah. Siko lah halus tu. Kau betul betul nena. Jadi Robi kok kini karajonya Mencari popok. jadi tukang organ. Iya. Mangkeng speaker dia dah. Ya kalau do sana Kalau ada di sana nan ingin nangka barale, Gensus Musik siap melayani. Ayo. Halo. Halo. Habib lagi nyari baju. Ya. Oh, naik level 9.
Wah, level 9. Luar biasa, street Mantap. gagah, mantap. Mantap lah. Kalau enggak mantap tuh enggak bisa. Nah, Yun ngeri lah suai. Iya. untuk lagu-lagu. Untuk lagu Ya. Untuk sana nan ka mencari sawah, mencari baju di Jalan Pik, daerah Bekasi Cakung masih buka. Ya, Jalan Penggilingan. Raya Penggilingan ya. Jalan Raya Penggilingan. Masih buka ya. Pusat industri kecil ya. Nah. Ya. Perkampungan industri kecil. Perkampungan industri kecil. Ya, PIK. Robi Gensus, Aldi Taher, Bopa. Di sini nih. Ya, di sini dia nih. Jadi Stylenya di sini stylenya. Ya. untuk nan grosir Tanah Abang lagi tutui, PIK kemari. Bisa. Lansuang Baranjo Kapik Lansuang. Jadi dilayani partai. Waras yang peko. Fauzan. Ceket. Jaket nak ada di sekolah. Jaga kau lah. Nabila More. Kita kedatangan Nabila More juga. Ada Ayu Amanda, Abib. Nopi mana Nopi? Ini artis net layar lebar nih tuh. Oke, jadi serombongan kadang sampai belanja. Jadi ya, salamo Robi ndak ma YouTube. Robi lah beranak gitu ya. Masuk anak. Iya, mencari popok konyo Habib. Ya. Jangan lupa rekam baca posting. Rekam baca posting. Rekam baca posting. Tuh. Ya tuh. Baca. Adi diololonya perekan dia. Sana, diololonya perekan sana. Oh siap, Mama, mohon izin Mama. Jadi alhamdulillah kita lah sampai tempat sana kita level 9. iya. Kita jajal dulu jaket dari beliau. Ya. Tentunya. Harga murah. Murah. Suster, kau dah. Harga grosir kan sabi. Harga lanjut berapa dah? Harga lain 200. 2.000 kalau ketengannya 2.000 berapa grosir aja. Gawat deh. 250.000, Boleh kau dah. 20.000. Ini ganteng. Ganteng lo pakai game udah ganteng nanya. Papa Habibur Rahman mah. Habib Nurmagomedov ya. Habis dah kau dah kamu. Sama. Open. Oh. Sama. Babe, Mantap, luar biasa. Turun sana, sadonyo. Dimanapun berada, kali ko Robi Gensus berada di level 9. Ko bajunya kualitasnya sangat lasuah. Untuk Padang Preman tentunya buat Bang Deriska tuh. Pak Lipadero juga semuanya. Ini bagus sekali untuk manggung di mana-mana gitu kan. Oke bro, jadi lapelo tergak bazua dari Robi Gensus di Mulifa Channel. Iya. Seperti biasanya majulah Minangkabau, Majulah Indonesia tetap di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa boy? Mau kasih.